Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hey, Waalaikumsalam kambing. Masih ya tekela. Polisi euy. Wilujeng enjing kambing ya bari moyan udah Garut Bekasi Prima Jasa tah. rada miring kumaha nya teh. Kumaha kabarna ye? Ieu mah nu beres satu. Mereka menunggu. Kumaha lancar Kang Bing. Alhamdulillah tuh aya lancar mah kos jalan emang lagi aya manahnya. Cuman teh abi wungkul nu siga jalan teh cina. Moro ada kampung rambutan makan.
Anginna badag di dia mah kan. Aya bikin bari mengkal samak di dia ngagoler we sini. Iya, Capres premium. Bikin ke Karawang tapi ente kagaluh mas ka dieu kalamaran. Melongok incu. Kopi lagi mah nu babari. Nu teu jalan-jalan. Nya jalan-jalan kalamaran yang ningali eta teh ya. Yang ningali Pilagio, ningali we bungkul di luar. Wah, rombongan euy. Manakapan. Masih bungkul tuh. Kira atuh ka kos Hamid ya, Kang Bing. Dia kakopal. Dunia pasti itu. Sirup. Sepi wae mah di tol teh. Mohon siap diantos Kang Bing. Hebat batur masih wae emang boro-boro sibuk aduh. Garut, Lebak Bulus, Ciputat, Tasik merenung, Sirup. Kemana Kang? Tasik. Oh. Jakan iya Bang Bing, tadinya atau Karawang.
mah ya jadi tukang rumah piringnya lah. Nah, ya Jaya wisata batur mau wisata wae. Dia mau wisata nah ayo di jalan tol. Oh, orai walang lewat tuh. Datang jam 8 ini ke Bekasi, Bekasi. Alah, cocok dia mah. Kami lagi mengeksibit. Ngopi Kang Ging, ngopi lagi yang manuntel bahe. Kopi kok udah mana miring itu kita. Dina gawir. Mumpung ke aya barudak nuju sekolah. Jadi lain wayah kieu biasa jam 8, jam 8. Kena pelanggaran wae lamun aya barudak mah aduh. Tololet. Mohon mangga Kang Bing atur nuhun. Oh, hadir. Tapi malah can hadir kadinya. Termungi kepala ngarona. Nah, tuh ada asik kan? Asik kan? Asik. Amin ya rabbal alamin. Atur nuhun. Oh, udah. Duaan, duaan apa sih? Oh, nah.
jenuh jenuh.
pariwisata. Terima kasih yang sudah bergabung. Banyak perwisata. Ramen